intulturi talang na jay YouTube na di kantata, but then iti radyo, we're off the air. So, once again, congratulations po niyo tinangabak na tayo from San Mateo, Isabela. And, nagatupay si mong pati ito cellphone ko mismo. But then, we already have a winner na tayo. And kung ano naman ikabsat sa Ron Sipagan, iti Boston, Massachusetts, limited travels hour, masapol da nga pumanaw, no bigat at dan sa plan. No City of Orlando Tech shut down the airport. Oh, inyamutan. Ayan, so happy listening kay Kabsat Ron together with the Kabsat Marivic and the rest of the family ni Mark, ni Grace. Bigda. So that's it. And ano balong? Ha? Ano si madamag? Agdingdingagan. Oh, okay, kablawan mga rod. Ayan, na yung mga malam mo balasang Jenny na biyang kaganitano nga mag-surprise. Agpalaing ka, tano makita na ka? Makita ka. Masaya at nung nalaing pa lang ito nagparang ka. Ano? Masaya nung madipay nga nalaing ito nagparang ka. Tapno makaranak? Haan. Ano na nga makita na kita dito tarupam, syempre. Ay, nakinis mo niyo. Ato lang talaga ti ko na. Iti nagkapuan, iti tugot ti naglapas kas jay. Okay. Kas dalan lang dito Papa ni Isabela no. Dito abot-abot na. Okay nga ron da karo bakit anapay. Kita man pangablaaw dito Facebook Live mat babae niti nagkaroon ng Uncle John kanong. Emma Niebres Fontanillas says here watching from Hollywood, California. Pa-shoutout man, dagi ka anakaka. Ay, kaanakaka. Lakonsay family dito, barangay Kiling, Rojas. Ingat kayo amin dito, mga idol ko na nawen ka idol. And Sunny Marcelino, a love song. Apo, pimbugto mo dito. And Gloria Balasel. What there? Mga idol pa shoutout, dagiti kakabagyak, dito Rizal Alicia family. Castulo, Kakayan, Ken Kasamot, dagiti kabagyak, dita Victoria, Tarlac family, Balasel, toy Kimablaaw ni Gloria Balasel, iti Central Valley, California. Pahikan tama, the idol de Balseta, agad ka kami kinilakay ko. Agsala ko na siguro dito Nga adamat lang dito uneg ti balay ta mabutang kami mat lang ma-coronavirus kunana and may sapay kunana view Beth Terlin watching you from Canes. Ano ti Canes? What's this spelling? Cannes. Canes. Regards to Pamilya Cardenas ng Saguday Quirino. From Canes? Canes. Baka ko. Canes. Oh, Canes mo. Ano na? Oh, Canes mo. Oh, like. Diba? Hindi mo we're not familiar with the place, but anyway. Please tell us where is that Canes. But, familiar kami kada kita Cardenas family ti Saguday Quirino, especially kini Bubot. Kini ito tinagapon na pa ni Lady nagawan nga ni Kabsat Ems ni Kuyang Ems Blas Cardenas nga pimusay di kaano laang. And of course di Kabsat na pa ni Bubot sino pa di Maisan ni Miss Cardenas nalipatak pa ikaw tinaganan. Mabasa dita po sa Saguday Quirino ado dem amumi dita. And that's it nga rod. May isang kasunata nga salahan dagiti pagayam to dita California. Bimulalayaw nga ayag agpukaw-pukaw di agbayag aglisi ka adaywanag tapnong agtal nga tuiliknak ayat abimulalayaw naulpit man ang nalilaw takas kala agpatpataw ket iyaw awan na kauray painuting at aldaw
Maripripirit to'y nakem, nga ikulbo nagtulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbong mangitulumen, ngem no kaspud no metlaeng, puro seman jay bit-bitwen, tatap nun mamati at adin tuket agbupas bimulalayaw nga ayat. May kablawan natin kanmanong dagiti frontliner nga Police Regional Mobile Force dito ay Rosario, La Union. Mathematic checkpoint na dito ay Camp 1, Rosario, La Union from Angeline Calima. Wow. Our hero for today, dagiti amo frontliners sayo nga agpanbantay ako kada kiti checkpoints sayo. Good afternoon kada kayo amin. Maripripilip to'y nakem, nga ikulbo nagtulaeng, gandat mo't mangirurumen, mangikulbong mangitulmen, ngem no kaspud no metlaeng, uro seman jay bit-bitwen, tatap nun mamati at adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. Tatap nun mamati at adin tuket agkupas bimulalayaw nga ayat. And Sunny Marcelino pa shoutout dito po. Dito ay Saudi Apo. Diyos ko naglagyan mga baliksan. ABQAIQ ko na namin. Abkaik ko na nga. Ito na. Ata ni Abkaik. Sige man, sige man timang basa. UC. Awa, nakapoy ka. Pa-shout out dito ay Abkaik, Saudi Arabia. Abkaik ka na. And Jennifer Bala, mga idol, pa-request po ng Laglag FM awan nagkurangak. Pagyaman ka po, God bless. And kung na naman ni Clarina Ortiz, good PM po, late to watch. Burka. Late to watch. Just catch up later kung na naman. And Christian Punayo, Boss JM. Pabati naman po, Punayo, Kendrick Ford family. Dito ay San Mateo Ismay, CJ. Boss, apay CJ? Ani? Christian kaya. Kung ano, CJ kung na nakasa ni Jesus Christ. Huh? Christ Jesus. Yeah. Baliktad. Yeah. Okay, kung na naman ni kumarik nga Judith Soriano, iti bugal yung proper naman Isabela, nga naka-quarantine. Isong iti kunana ni kumarek, i-quarantine tayo met, dagiti ngiwat tayo tata, agmas tayo tapnon tayo na makapangpangan unay kunana. Just kidding. Imbag nga malamyo pare ken JM kunana. Dito talaga nga message na. I'm just kidding. Kung naman Ninoy TV. Idol, dito ay Akubaw kunana. Kung naman ni The DIY Man Bon Gabriel. Shoutout karuba sa Isidro Ilagan City Isabela. Mayat mga quarantine. No si kayo tikadwa. Wow, kita launay. Sa kanimanang ko dito ay Surkok na Gilian Isabela. Nakikinig from Cubao. And watching from Hong Kong is Nanette Almerol. Nga rod, sakbaya po nga ag-break tayo. May sabay nga sunata. Aglalo ka iti mailuwan na iti Bariuda. Pamor. Matitirik na madandanaga taka na yun nga agmay may saan sipot pa'y pimano sa J Barrio agpatpatnag nga agub-ubraan awan pa'y urnong daksang asa dumalaeng itiragsa sa J Barrio Gemdumting tut algaw agawi na sa J Barrio
agmalmalem nga agul-uldag sa jay baryo. Libre ti balog, chismis tumaptapog, ragsak apat padasko. Atay agsuyaan, tenga na ti aldaw, anyan aragsak. Masarpat kuntun ni sweetheart ko, makadwak meti gagayem ko. Dagit hati kailiw ko, sadyay kirino. Santa Lucia. Agpatpat nga agin inuma, Ala. awampay urnong agsor ay sa. La kayo. Dumalaeng kenaragragsan sadyay kirino. Santa Lucia. Gemdung tentot aldaw, agawidag sadyay baryo. Uray agmalmalang nga agul-uldag sadyay baryo. Libre ti balog, chismis tumaptapog, ragsak apat padasko. Atay agsuyaab, tenga na ti aldaw, anian aragsak. Dagiti nga makaawit na ibang pangal daw tayo amin na po. You're still listening to your Idol June Sariales and Idol John Mark. Ito lang nga po. 98.5 IFM with the Idol Tainga FM. Correct. Tay kaabay ko't kaingungot ko, ranyag lang itisilaw ko. Dagita apadas, isot mang punpunas, iliw ko jay pareyo. Jak tunlum daang akasla pimpiman, sadyay baryo. Kaaro ba nagpudot ti panawan, kung na ti kablaawa man ni kagawad, Lani Acosta ti Barangay Sili, ti ti Aurora, nga madamang agpadpadigos si Aso, kan tagijay agpikpiknik, ijay karayan, bitbit da ti radyo, makapagtingag dalaan kanyayo, ita Domingo. It's me, Cardo, kunan na apo, masangoy pa iti agpiknik tata medyo kabubuteng ti panawan, nasasayat mo ti takay na tapo, unek ti balay kuma, akas bilin apo iti gobyerno tayo, stay home, kunan na. Anyway, aparta kanyo apo ang muming nga medyo madukot ang kaititan and da kami mo dito nga makaduay yung ganala stress. Ayan, so bumabalik kayo subli apo kasi kita papalayon. Keep safe nga kunada, dito kayo lang apo nagtibalay. Anyway, thank you for listening and naimbang aldaw yung karuba, i-greet ko da kami man dito'y Cartimar, Pasay City nga madamang nga aglako na manarimaan iti lako mi apo karuba great command iti pamilya ka dita Libertad de Chac Isabela Villanueva family ken EJ San Antonio Minit Ramos family agyaman karuba it's me agbuybuya kam ditoy iti live Elcid Villanueva agyaman karuba God bless po parikos ng tari gagay agyaman Elcid Villanueva and ito'y pwede dyan, ito mga message ito yan. Ado, actually, pasensya na kita may mabasa. Kahit ko na ni Robert Balad, na imbaga malam kanyang batch pastor. Pabati sa mga polis dito sa Manila, nakasama ko, na super busy watching for you batch. Ko na naman. Kita aman. Batiin nyo nga rin, FD dito'y bakit ko nga ni Arian, Arian K. Ponayo, keta ni Hipag ko, nga ni Mary Ann Sagario, nga agar aramid sushi, nga merienda, di man tukol nga arado FDD. Apo nagimas mo dyan sushi.
ano na ito? Apo, masangong pala text. And Mary Jane Palisok Sarmiento pa shoutout nga po idol habang boring dito'y balay because of the quarantine ko na. So that's it and anati update tayo nga taan na ading Rowan naman siya mabalinda kami matikanti update nga iyan ako ito what's happening in the Philippines and may sabing organisasyon nata as requested. Ano dahil requested tayo? Ate yung mampalang, dahil iti mailiw nga agawid. Ganito manan di ipapanaw ko sa mitayan na yatbiyag ko tinag-ar-ara paapen barat arakop mo lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klong angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kantuwag danda nagtag subliak tudita den na at panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan ka na yun tuy barukong ko ngem agdalat taragsak na iti yung paay mo ayat anapod no iti inggat kanibusanan to kainiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kainiw kantula ing-ingunguten ka di kantuwag danda nagtag subliak tudita den na rignak amal maldaang jakpay kit din makaadang magliday nagdag sentoy baro kung ku asikaket inak panawan na siya at apa nagdena anap non marisken rekta jak mapukaw panunot ko pintas muan ay paduma kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kantuwag danda nagtag subliak tudita den na When kabsat, madi kami makaawid, makapailiw talaga. I miss you all, Dita Philippines. Frank Kabsat, Nelly Valiente Mariano Hiron. kailiw kantula biyag ko sikat salda
Rigati mga kulon angem masakul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kantuwag danda nagtag subliak tudita den na kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga kulon angem masakul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kantuwag tanda nagtag subliak tudita den na